Naimbag nga daw yu kakabsat apadak anapurat. Kit ga po tadi kang makapangano daddo mga awan ti sili na. Ilutok man langan ng datoy sili nga dumanipay nga malungsutan. Tadi damot laik katen yan ti supot na. Katimbag ta nagkurimot datoy utok ko nga ilutok kanulatan. Inbaon ko mot datoy kabsat kon nga nalaing nga sumili. Hanlang nga sumili nalaing pay nga maturog. Kaririing napay lakaday ta nga oras iso nga kasta ti langana. Kat syempre pinaikat ko moten adeta umkay na deta silin sa ako pinaukisan deta bawangan. Kat idinalpas na nga inukisan kada binugwanan inpisok ko mot dito yan ti blender mi nga tipingan sa ako binukbukan mot ti mantika nga sa nga boten. Sa ako patayagan tamadurdur basitan. Mayat detan han nga unay nga madurdur na imas mutlaang nukwa tapnon marik na mutlaang tay ukis-ukis ti sili. Kat dinalpas ko in blenderan in pisok ko mutang kinda tay kaserola ti rice cooker men ng pinabarak pay laang nga iso nga ing masuk ti kasta unay mutang. Kat idinagburukan inika mut ti dua takal nga asinan sa ko inikan ti dua supot nga paminta. Ay paminta nga sagpipiso sa ko kiniwar-kiwar. Inuray ko man nga nagburuk basitan sa ko inikan ti dua takal man nga asukar. Kiwar naklat nga kiwar tanarigat no maksa dato ta din tumot lang nga na imas. Ngamhaan amin anak set akit hanga na imas. Ayala kaya. Sarampiting. Tiga po ta nagburuk manan inikak manan ti may sa takal nga sukan tapnunuhan nga nag-alisto nga mabangles. Ako inuray ti mano nga minuto hang ko kinikiwar dagos tapnunuhan nga gatsusuka deta chili oil nga maarami. Dayto yan tay the moment of truth naluto tay sili. Ika umuli ti darangidangan nga mangganta bagik ti pagsawsawa na. Di pay nagimasen kabsa.